imitima yanyu. Uno munsi udasanzwe uko twamaze kubivuga uburyo bwose kuko twese twaje ngaha iby'uno munsi turabizi ko ibintu byinshi cyane burya umukristo wese ari mu ishengero ku Mana arazi ibintu byinshi cyane, arazi ibyo Imana yakoze, arazi ibyo yamusezeranye itarashitsa. Mwumvise ko n'abana bato nabo nyine bazi gusigura imirongo yo muri Bibiliya neza. Rero jewe muri kano kanya ngiye kuvuga bike ku byo twamaze kuvuga. Iyo twavuze ni byinshi, jewe muri mwanya ngiye kuvuga bike. Uyu munsi aho twibuka igihe Imana yaza muri Yesu Kristo yambaye umubiri ikaza kubana natwe kugira ngo idukize, ni umunsi uhambaye cyane, ni umunsi w'umunezero ntangere, kandi Imana ishimwe cyane yuko uyu munezero twamaze kuwugaragaza. Mwese nabitegereje, uravye n'ingene mwaje mwambaye, uravye ingene twataje Imana, uravye nuko biragenda mu rusengero, biragaragara neza yuko uno munsi tunezerewe. Yesu ashimwe. Uyu munsi rero ni umunsi w'akanyamuneza ntangere. Mwabonye ko n'abaserugo bashimye indirimbo kandi baririmbe neza. Iminsi yose twavuga kwama bazi ukuntu bafite amajwi meza, ukuntu baririmba neza, kwama baza kwa Mungu. Rero uyu munsi ntiwabaye umunsi giturumbuka, ariko uyu munsi Imana yarawuvuze iratakira wuvugisha abavugishwa n'Imana benshi kandi kumara igihe kirekire. Ariko kandi uyu mugambi w'Imana wo kuza mu bantu bari yambaye umubiri nkabo kugira ngo bacure, ni umugambi Imana yateguye uhereye kera hose. Nubwo yuko turavuga uhereye kera hose, nta muntu n'umwe azi igihe Imana yatangiye gutegura umugambi. Icyo gusa atubwira Pawulo atubwira yuko Imana yawuteguye imbere y'uko isi iremwa. Hari aho kuvuga umuntu ashobora kwibaza, umuntu agasoma Bibiliya neza akibaza ko Imana yateguye kuza kwa Yesu Kristo gucungura abari mu isi igihe Adamu na Eva bakora icyaha bikaba byahindura. Oya, icyaha babikoze, uyu mugambi wo gucungura abantu Imana yari yaramaze kuwutegura. Ko murazi yuko umuntu mu byaremwe niwe yaremwe ku munsi wa gatandatu, umunsi wa nyuma. Ariko murumva ko uyu mugambi wateguwe imbere y'uko isi iremwa. N'aya majambo tuyabona mu kete Pawulo yandikiye Abanyefeso umurongo wa 4 wa 5. Rero uyu mugambi Imana yateguye igihe kirekire tutazi. Turabona yuko Imana uyu mugambi harageze iratangura kuwuvuga. Igihe Imana yatangura kuvuga uyu mugambi ni igihe umuntu akoze icyaha mu itongo rya Edeni. Hajya mu gihimba cya 3:15 niho haciye haboneka isezerano. Imana isezeranira umuntu intsinzi kuri Satani. Murazi ko umuntu Satani yari yamuhenze, hanyuma bigatuma umuntu ajya kwera Imana. Ariko Imana icyo gihe icishyira ahabona umugambi yateguye ku mwana w'umuntu wo kumuha intsinzi kuri Satani no ku byaha n'ibindi byose bimutwaza amanyama. Rero turabona kandi Imana umugambi yarawubwiye Aburahamu, iramubwira ati mu rubyaro rwawe niho amahanga yose yo mu isi azorohera umugisha, azorohera agakiza. Hanyuma kandi uyu mugambi igihe Yakobo yari kararaga abana biwe, Yakobo abona ko ari umuntu yari yinjiye mu ihema yera, kuko ari kararaga abana biwe yaravugishijwe cyane. Icyo gihe Yakobo turabona ko yaciye
abigishwa yuko mu nzu ya Yuda bahungu biwe mu nzu ya Yuda ariho umuryango wa Yuda ari umukiza azova. Ariko kandi twabona yuko uyu mugambi Imana yarangije uvuga igihe Dawudi ariko aritegura kubaka urusengero Imana, ariko Imana ikamubwira ati wowe uzovubaka n'umwana wibyariye. Iki gihe Imana yakimubwira yuko umukiza w'isi azova mu nzu ya Dawudi. Numva rero Imana yagira avuga umugambi, ariko kandi turabona Imana ibari aba Yesaya atangiye kuvugishwa yuko inkumi izosamira ikabyara umwana w'umuhungu. Ariko turabona yuko na ba Yeremiya bose barabivuze, ba Mika twarabibonye ku munsi wa Mungu barabivuze, na ba Zekariya barabivuze, n'abandi bavugishwa n'Imana benshi barabivuze. Kandi turabona na Dawudi mu Zaburi yanditse ariko aravugishwa avuga iby'uyu mugambi Imana yateguye kera amaze kuwushurwa. Rero uyu mugambi Imana yateguye kera turabona yuko Imana yarawushubije kugira ngo ushitse. Turabona yuko abona ko umumarayika yaje akabwira Mariya wari yatoranijwe kugira ngo azosamira y'umucunguzi. Umumarayika aramubwira ati uzosamira uzobyara umuhungu kandi umwite Yesu, ati kandi we niwe azoba umucunguzi w'abantu. Rero murabona yuko aho twasomye hajya muri Luka, turabona rero uwo mucunguzi ashitse mu isi avutse, Imana nzima ije yambaye umubiri iri kumwe n'abantu bayo, abantu bayibona imbonankubone. Haleluya, Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbawe. Rero uno munsi ijambo natoye n'umutwe n'iri rivuga ngo ukuza kwa Yesu kwatuguriye umunezero w'agakiza. Haleluya, ukuza kwa Yesu Kristo kwatuguriye umunezero w'agakiza. Ndajya kuvuga mu bihe by'agakiza, muri uyu mugambi w'agakiza mu bihe bihe niho tujya kubona neza ingene ukuza kwa Yesu Kristo kwatuguriye umunezero w'agakiza. Igihe cya mbere ni iki twibuka uno munsi nyene, uyu munsi aho twibuka ivuka rya Yesu Kristo. Urabona yuko uyu munsi hari indirimbo z'agakura, habaye umunezero utagira ukungana. Urabona yuko ijuru umumarayika amaze kubitangaza hajya muri Luka twasomye hajya ku murongo w'umunani mu gihimba cya kabiri, amaze gutangariza abamarayika abungere yuko Yesu yavutse, ngo murabona ngo hamwe n'uwo mumarayika ngo hacyaboneka ingabo zo mu ijuru, nimwe abasenzo baturindira, ngo haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana, zishemagiza Imana, kuko umukiza aje mu isi aje gucunga abantu. Haleluya, Yesu ashimwe. Rero murabona rero intambuko ya mbere y'umunezero w'agakiza ni igihe Imana yarize kubana n'abantu yambaye umubiri kugira ngo ibakize. Yesaya, turabona Yesaya ariko aravugishwa afite umubabaro mwinshi cyane. Yesaya ariko aravuga ati Imana satura ijuru uzubane natwe dukize. Rero turabona amajambo Imana yaciye y'ihumure mu gihimba cya 35 ku murongo wa 4. Imana yaciye ivuga ngo rema mwebwe muhagaritse imitima, Imana yanyu yaje kubatabara. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo iri sezerano Imana yabwiye Yesaya yemesha abantu bari bihebujwe n'umubabaro barimo wo kuba kure y'Imana, wo kuganzwa na Satani, wo kuganzwa n'ibyaha. Aha rero Yesu Kristo yaraje kubakura muri uyo mubabaro, yaraje kubakura muri ubwo buja
kuganzwa na satani no kuganzwa n'icyaha. Kandi Yesu yaraje kugira ngo abo bantu basubire hamwe n'Imana, kugira ngo imigenderanire yabo yatakaye igihe bacumira mu itongo rya Edeni. Yesu yaraje kwiza. Icyo gituma tubona ijuru ryaririmbye, kuko ijuru ryari ryiteganya igishika uyu munsi w'Imana iza mu bantu bayo yambaye umubiri kugira ngo ibakize. Ijuru ryari ryiteganya igishika, kandi ikindi n'abari barabibwiwe ari ba Aburahamu bari babyiteganya igishika. Yesu Kristo igihe ariko aravugana n'abafarisayo bariko baramuhaririza bamubwira ko Aburahamu amusumba, ariko Yesu Kristo ariko arababwira yuko Aburahamu atarabaho, ajya mu Bihimba 18 ku murongo wa 53 umanuka. Turabona ko Yesu Kristo icyo gihe cyababwira ati umunsi wo kuza kwanje mu isi, Aburahamu ku murongo wa 56 mu Bihimba 18 mu butumwa bwo kwandikwa na Yohana aravuga ati Aburahamu uyu munsi yari yaramuhamiye awubonye aranezerwa. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Nicyo gituma rero hari indirimbo z'agakura, kandi urabona bungere bamaze kubona Yesu Kristo, bakabona ko Imana ije gucungura abantu, yamaze gushika mu isi, yashitse muri bo. Abungere ngo babibonye ngo baca bavuye aho Yesu ari, ngo baca bagenda barahimbaza Imana, baravuga ati kagakiza twabwirwa kuva kera kabishikiriye. Haleluya, urabona yuko ijuru bararirimbye, uyu munsi bari babaharuye, kandi n'abari mu isi nawe nyene uyu munsi bari babaharuye nawe nyene bararirimbye. Rero uwo niwo munezero wa mbere tubona w'agakiza muri Bibiliya, n'igihe Imana yaza yambaye umubiri ikaza kubana n'abantu bayo kugira ngo ibakize. Turabona nyine Yesu Kristo yaje, witegereje ukuntu yaje, urabona ko Yesu Kristo ingene yaje yambaye umubiri wacu, kandi Yesu yaje yambaye umubiri w'ukuri. Uriko urasoma mu cyete cyandikiwe Abaheburayo, uriko urasoma ku murongo wa mbere mu gihimba cya mbere ku murongo wa 14 havuga yuko ngo Yesu Kristo yishushanyije na bene se kugira ngo abone uko apfa, kugira ngo urupfu rwiwe ruhindurishe ufise ubushobozi bw'urupfu we wamugwanizi. Murumva yuko ibyo kuza kwa Yesu byari bihambaye. Murumva yuko igituma hari indirimbo yari afise umugambi ku bana b'abantu, umugambi utomoye, umugambi wo kubatiza. Nicyo bituma yambaye umubiri nkawo kugira ngo Yesu Kristo abone uko ashobora gupfa, kugira ngo ashobore gucungura abari mu isi. Nicyo bituma Yohana amubonye, Yohana kuko urazi ko Yohana umubatiza ari yaje imbere ya Yesu, amubonye ariko aragendagenda, Yohana ariko arabatiza na Yesu aje kubatizwa, yaciye avuga ngo nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha mu isi. Kuvuga yuko amaze kwita umwagazi w'intama w'Imana, nubwo yuko Yohana yari karavuga yuko azotangwa k'ikimazi cyo gucungura abari mu isi. Haleluya, Yesu ashimwe cyane, Yesu ari nahamwe. Turabona kandi iyo turiko turasoma hariho amajambo akomeye cyane, kumurengera muramaze kuyasoma. Aya majambo tubona hariya mu byashizwe Yohana igihimba cya 5 uhereye ku murongo wa mbere. Aya majambo n'amajambo akomeye. Turabona ngo Yohana ariko arerekwa, Yohana yerekwa Imana ifise igitabo mu kuboko, hanyuma icyo gitabo Imana yari ifise yari irindiriye umuntu aza kugitora kugira ngo acungure abari mu isi. Yohana ariko arerekwa ngo abona nta muntu n'umwe ari mu bamarayika, abona nta muntu n'umwe bamutse gutora icyo gitabo. Ariko Yohana agatangura kurira cyane, ariko ararizwa nuko abari mu isi babuze uza kubacungura
ngo ajya abona umwagazi w'intama ahagaze. Haleluya. Abandi bose bigiweyo, ariko ngo abona umwagazi w'intama ahagaze. Umumarayika aramubwira ati ntusubire kurira. Umwagazi w'intama aragiye kwakira kiriya gitabo kugira ngo acungure abarinzi. Haleluya. Yesu ashimwe. Aha turabona ariko aragenda kucyakira gusa, ataranaye nagishikira, akigenda kucyakira gusa, ataragishikira ngo abamarayika baca bagwa hasi, ibinyabizingo bigwa hasi, abakuru b'ijuru bose bagwa hasi, bahimbaza umwagazi w'intama w'Imana. Haleluya. Kuko isi yose umucunguze. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero uyu munsi twibuka ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'umunezero ntangere, kuko niho intambuko ya mbere ikomeye yo kugurira abantu umunezero w'agakiza Yesu Kristo yayikora. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo tuje kuri wowe nk'uko twabigize dukwiye kuza tunezerewe. Intambuko igira kabiri naha tubona Yesu Kristo. Yesu Kristo agiye ku musaraba. Yesu Kristo agiye ku musaraba. Hariho urabona Yesu Kristo igihe yari yegereje kwitanga ku musaraba, igihe cyiwe kigeze, urabona ko yari yambaye umubiri wacu, yari yambaye umubiri ufite ubwoba nk'uwacu. Urabona Yesu Kristo yaragize ubwoba cyane. Yesu Kristo aragira ubwoba cyane, umubiri we uragira ubwoba cyane. Aragira abigishwa biwe ati umutima urakunze, ariko umubiri ufite intege nke, ufite ubwoba bwinshi kandi ubwoba bwo kunyica. Urabona ko yaciye ababwira ati muzahane tujye gusenga. Baca baragenda bajya mu itongo ry'Getsemani. Urabona rero Yesu Kristo yagiye agapfukama cyane, ariko arasenga Imana aremerewe n'uwo mubabaro Yesu Kristo agiye guhangara wo gukurukuri akwiye abari mu isi kugira ngo bashobore kuronka agakiza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Igihe murabona ko Yesu Kristo yarasenze ubwa mbere arapfukama, hanyuma arasubirayo ubwa kabiri, hanyuma ubwa gatatu murabona mu marayika araza amwongera inkomezi. Yesu Kristo acaza abwira abigishwa biwe ati birakwiye igikombe cyanjye cyo kunywerako cyo gucungura abantu, ndagiye kukinywerako, imibabaro yose ikinyana ndagiye kuyakira kugira ngo abari mu isi babone gucungurwa. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aha rero niho tubona hajya mu byashyiriwe Yohana rero naho Yesu Kristo rero agiye ku musaraba yari yakiriye cya gitabo cyari mu ntoki z'Imana. Kuko kiriya gitabo kwari ugutanga ubuzima bwiwe akabutanga ku Mana kugira ngo abanyabyaha bari mu isi babone gucungurwa. Niho rero tubona ziriya ndirimbo hajya namaze kuva mu byashyiriwe Yohana, ziriya ndirimbo zisamirana mu ijuru, haba akanyamuneza kenshi, haba umunezero ntangere. Haleluya. Yesu ashimwe. Icyo gihe byarakomeye, urabona ko byakomeye. Urabona n'ukwezi nako nyine kwagumanye, urabona izuba rirunama, abanyarwanda bariko baravuga bariko bararirimba iyo ndirimbo muri korali yabo, baca bavuga ngo umukiza ngo isi yarajugumiye ngo itinya kumwakira, ngo n'izuba rirahunga, ukwezi kurahunga, kuko hari hakoretse ibidasanzwe, aho babona Imana iduze ku musaraba muri Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Iki gihe turabona yuko habaye ibikomeye, habaye ibidasanzwe. Turabona Yesu Kristo amaze kwakira icyo gikombe agapfira abari mu isi. Turabona ngo n'abera bari kuzimu. Haleluya. ngo niba zabo zaciye zunguruka, hanyuma barazuka bagenda bireko ngo ari Yerusalemu benshi. Haleluya. Yesu ashimwe. Urabona n'igitambara cyari mu rusengero
gikingira hera cyane cyaciye gitandamukamo kabiri kuko igikorwa cyacyo cyari kirangiye. Haleluya! kuko umwana w'umuntu yari yungururiwe gushyikira Yesu Kristo atamuntu n'umwe yiwaracako. Amina. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Murabona twebwe Yesu Kristo turamwishyikirira atari no duciye ko tukiganirira, atari umuntu yabimenye, n'umugore wawe cyangwa umugabo atabimenye, n'umwana atabimenye, n'uwo muvukana atabimenye, n'inshuti yo ku mutima, mukiganira kandi bigaheza bigatungana. Haleluya! Yesu ashimwe. Rero murabona yuko wirona umunezero ugira kabiri w'agakiza naho Yesu Kristo yari atanze ubugingo bwiwe. Nubwo yuko abari mu isi barose impongano y'ibyaha byabo. Iyi ntambuko ni intambuko ikomeye cyane kuko niyo yugururiye twese, niyo yatwugururiye agakiza, ubugingo budashira tugendana. Iyi ntambuko niyo yavuguruye. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Intambuko yindi y'umunezero w'aka gakiza n'igihe umuntu yihanye. Igihe umuntu yihanye, igihe umuntu avutse bwa kabiri. Iyo umuntu avutse ubwa kabiri, mu ijuru haca habaho indirimbo z'umunezero. Natubona muri Luka igihimba cya 15 ku murongo w'indwi, aho Yesu yababwiye ngo ndababwira yuko mu ijuru baranezerwa batyo umunyabyaha umwe yihanye. Rero uyu ni umunezero w'umuntu w'agakiza. Abantu bamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo, murabizi naho mu isi hari umunezero mwinshi ngana gute, nta munezero n'umwe uhari ungana n'igihe kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu. kuko umunezero twakiriye ni umunezero udashira, ni umunezero wagiye kuri Muhemu Yera wamududubiza mu mitima yacu. Ko murazaye muri Gatiya igihimba cya 5 ku murongo 22 avuga ngo ibyo Muhemu yama n'umunezero. Rero uwo munezero w'agakiza wamududubiza muri twebwe, niyo turi mu bihe bigoye, niyo turi mu ngorane zikomeye gute. Urabona niyo twabuze abacu turaririmba. Arabitegereza abakristo bakabona imenga nta bwenge bafise. Ukabona umuntu yamuze umuntu aravuga ngo Yesu ashimwe, agashemagiza Imana, indirimbo zikaririmbwa, hanyuma bakatwitegereza abatazi umunezero w'agakiza twarongeye muri Yesu Kristo igihe twamwakira nk'umwami n'umukiza. Bakatwitegereza bakabona imenga nta bwenge dufise, ariko natwe turi abanyabwenge kuko twakiriye ubugingo budashira. Haleluya! Yesu ashimwe. Murabona umunezero uhambaye. Ufatiye akarorero igihe Pawulo na Sila bari Filipi kuvuga ubutumwa bwiza, igihe babafata bakabakubita cyane bakabajyana mu minyororo, umusanzu we bakababoha nabi, ajya mu cyumba cya 16 ku murongo wa 25 mu byakozwe n'intumwa. Turabona yuko Pawulo na Sila ngo hageze mu gicugu bafite za nguma nyinshi, baboshwe nabi mu matane z'ibiti, bamerewe nabi cyane, ariko umunezero w'agakiza urabaduza kubera bakiriye Yesu Kristo kandi bafite Yesu Kristo ari kumwe nabo. Uwo munezero urabaduza ngo baraheza ngo baririmba izindi ngohe zirumva. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Icyo gihe mu matangwe y'Ibohero yaciye anyiganyiga, ibitangaza birakoreka, neya minyororo yari babosha dohoka, n'inzugi z'Ibohero ziriyugurura. Mbere icyo gihe umusanzu w'Ibohero atarakizwa kubera iki? Umunezero w'agakiza. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe rwose. Je umunezero ndawuzi kuko ndawumaranye imyaka itari mike, ndazi ko hari muri 78 mu mwaka w'1978. Ndibuka ko hari mu gitondo cya kare saa 11 z'igitondo
hari ku munsi w'Imana twaraye mu makesha turiko turasenga, abo twajanye bose baranduta ariko jewe ukuntu byagenze bose abo bandi twajanye abandi bahungu twajanye muri aya makesha baranduta gatoya, ariko baranduta umwe yarandusha umwaka umwe uwundi akandusha nk'imyaka 3. icyo gihe abo barasinziriye, ariko jewe nkomeza nkurikirana indirimbo. hari igihe cy'itanguro rikomeye, indirimbo ziriko ziraririmba, nkomeza nkurikirana amasengesho, nkomeza nkurikirana insiguro y'ijambo ry'Imana. hanyuma hageze mu masaa 11 ca numva haleluya, urugamba rwo kumbohora ruratangiye. haleluya. icyo gihe naciye ntashe, bose bagenda bavuga ngo share yakijwe. jewe nanje, jewe umunezero naciye ndonga, jewe uri mu mutima, jewe nagenda ndabona nasa nk'umuntu awubona nk'uko umuntu abona amatara. jewe kandi niko nagenda n'amaguru numva imenga ntakora hasi. nari ngize umunezero utagira uko ungana, ndazi yuko imatana hari ikorane kiba ku munsi wa Mungu gihera saa 8. icyo gihe naciye ngenda muri icyo gikorane kandi agenda gushinga indani, ndavuga ko Yesu Kristo yankijije. haleluya. kubera nari narose umunezero w'agakiza. haleluya. umunezero wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye. haleluya. rero abamaze kwakira umunezero urawuzi, turawinjana tukawurana tumarana iminsi yose n'umunezero udashira. ariko kandi n'abatarakira umunezero, urugi ruruguruye. haleluya. urugi ruruguruye kugira ngo bari mu ijuru batazira Imana, kugira ngo nawe ubwawe utazira Imana, kugira ngo n'abandi bakristo bamaze igihe bagusengera bataziye Imana. haleluya. Yesu ashimwe. kandi izo ndirimbo zamaze isangira iminsi yose, kuko iminsi yose ubutumwa buvugwa mu izina rya Yesu Kristo. uwo munezero wabihanye wamuri kurasamirana, kuko ubutumwa bwiza ntibugenda ubusa, bwama bushitsa icyo Yesu yabutumye. haleluya. Yesu ashimwe. haleluya. n'uno munsi izo ndirimbo z'umunezero ziriko zirasamirana, kuko abera bakoraniye mu mahanga menshi yo munsi y'izuba. hari abariko baravuka kuri uno munsi twibuka ivuka rya Yesu Kristo. haleluya. Yesu ashimwe cyane. rero ndakwifurije wowe utarakira umunezero w'agakiza kadashira, uno munsi utahane. haleluya. Yesu ashimwe. n'abagoye sindabagoye ni ugushinga intahe, kuko nakarepanye gushinga intahe nyene, naje ndiko ndashinga intahe. abantu bakiriye umunezero w'agakiza kadashira, bazi ko ari umunsi umwe bemejwe na mpemu yera yuko bacika abana b'Imana, bacika abana na Yesu Kristo. muhaguruke duhe Imana icyubahiro, muhaguruke duhe Imana icyubahiro, kuko ibyo si bisanzwe. umuntu wese azi ko mpemu yera yamwemeje yuko abaye umwana w'Imana, abaye muraganwa na Yesu Kristo. ahaguruke. haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe cyane. murabona abaserugo, murabona abainarugo, murabona inkumi n'imisore. haleluya. wa munezero w'agakiza baronka kuba kwakira Yesu Kristo ngene bangana. reka dukomere Imana amashyi menshi. murakoze cyane musire mu Rwanda, murakoze cyane musire mu Rwanda. rero icyo nagomba gusozerera ko ni intambuko ya nyuma, intambuko ya nyuma ikomeye. intambuko ya nyuma ikomeye ni igihe abatunguwe, twebwe tuzi ko
twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wemera yabitwemeje kuko niwe kimenyetso cy'abazora ku bwami bw'Imana n'igihe tuzoba twinjiye mu ijuru. Haleluya! icyo gihe hazoririmba indirimbo z'umunezero utazoshira zizosamira ku mugwa wo mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome aya majambo nakomeje mvuga sinasomye kubera nariko ndirukira umwanya, ariko aya majambo yoyo ngire ndayasome. Aya majambo ngire ndayasome ni mu byashiro Yohana igihimba c'indwi turasoma bereye ku murongo w'icumi. Byashiro Yohana igihimba c'indwi turasoma duhereye ku murongo w'icumi. Reka duhere ku murongo w'icenda. Hanyuma y'ibyo mbona ishengero rinini atawoshobora kuriharura, wo mu mahanga yose, imiryango yose, mu moko yose no mu ndimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere ya wa muhagazi w'intama, bambaye imyambaro yera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe, basemerera n'ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu ibyagiye kuri irya ntebe kandi n'ak'umwagazi w'intama. Abamarayika bose bari bahagaze bakikije iyo ntebe, bakikije na ba bakuru na bya binyabugingo, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe basenga Imana bati amen. Umugisha no guhimbagwa, ubwenge n'ishimwe, icubahiro, ububasha n'ubushobozi n'ivy'Imana yacu iyo bitazoshira. Amen. Yesu ashimwe. Aha rero n'igihe rero twebwe abacunguwe tuzoba twinjiye mu ijoro, rero natwe tuzobanza turirimbe, hanyuma abamarayika bace bashira ko baririmbe indirimbo zisamirane ku mugwa wo mu ijoro, abera batahurutse banesheje bagiye kuraga ubugingo budashira bubonerwa muri Yesu Kristo. Kandi izi ndirimbo zizokwama ziririmba mu bwami bwo mu ijoro ibihe bitazoshira, badutazira umucunguzi wacu yatwiyuze turi mu kanyamuneza kadashira. Rero bavukanyi, ndabifurije mwese yuko muzoba muri umunezero wo mu ijuru, abera dutahutse tugiye kubana n'umucunguzi wacu w'ikivuka kiwe kuri uyu munsi tunezerewe ibihe bitazoshira. Kandi abantu bose mwamwakiriye, abo mwese mwashinze intahe, umuntu yashinze intahe y'ukuri azi kabisa ikimenyetso cya muhembwera, unezerwe uhimbagwe, ushebagize Imana ibihe bidashira. Yesu Kristo yagutangije urwo rugendo mu bushobozi no mu bubasha bwa muhembwera, uzoshika amahoro. Haleluya! kuko urugendo ntirugendwa n'inkomezi zacu, ariko rugendwa n'ubushobozi bw'Imana. Haleluya! muhembwera niwe adushoboza, kuko Yesu yavuze ngo abo data yampaye nta n'umwe ashobora kubashira mu kiganza canje, kuko data yabampaye ari wasumba zose. Haleluya! Yesu ashimwe. Nta kintu na kimwe gikwiye kukujugumiza, unezerwe iminsi yose waba uriko uratazira Imana, wumvira muhembwera akweza agukura mu bwiza gushira mu bundi. Nta kizokubuza kuzoririmbana n'abandi bacunguwe mu bwami bwo mu ijoro. Imana ishimwe cyane. Rero turabonye yuko Yesu Kristo yatwugururiye umunezero w'agakiza kandi umunezero uhoraho. Twabonye izi ngero zose, twabonye igihe Yesu Kristo yavukanye mu isi aje kuducungura, ngene habaye umunezero mwinshi mw'ijuru no mu isi. Kandi twabonye n'igihe Yesu Kristo yaje ku musaraba agiye gushika
igikorwa cyo kuducungura twabonye ko mu ijuru hari indirimbo z'umunezero, ibitangaza bigakoreka, hakaba umunezero udasanzwe. kandi ikindi twabonye yuko iyo wagize uwihana, iyo wagize uwakira Yesu mwami n'umukiza, mu ijuru haba umunezero mwinshi, haba indirimbo nyinshi, kandi niyo nawe nyine araririmba, kandi n'abamusengeye bose n'ababona ko arashimye nawe ko yakiriye Yesu Kristo nabo nyine barahimbaza Imana. Ikindi turabonye yuko umunezero tuzowusozera mu bwami bwo mu ijuru, Yesu Kristo aje kudutwara mu bwami bwiwe yaduteguriye, aho tuzobana nawe ibihe bitazoshira mu bwami bwo mu ijuru. Rero muhaguruke dusenge umunezero Yesu Kristo yatwuruye w'agakiza ubandanye kuganza mu mitima yacu igihe cyose. Niturabe ibitugora naho bihuriye n'uyu munezero, kuko uyu munezero niwe bidashira, ibindi byose birashira, ibindi byose birashira, ibi byose mutubone tubora birashira, ariko uyu munezero udashira. Haleluya. Muhaguruke dusenge.